Semangat Channel hari ini harus semangat dan mau belajar meniup suruling ataupun mengobus suling. Jadi, aku sudah hono merdalani mainna tu tahu toba unang lupa mabuat kamera. Hamu nama nonton video on itorete kama tombol subscribe namira ditorunai. Tersono sotik ngai. Nyobus mainna sulim ma dang mar gorga. Hamu na belajar mengobus sulim itorhato ma ubo tosa. Oke, na belajar mengobus sulim mahita. Na pada jolo uluboy mengobus sulim sian nageleng ma. Ali kurang ko macam-macam sulim. Tersono ma segge murah mau busunon cara mau busunon mak ipato mau bibir ribe tu lubang nganyo ai beno nganyo ni papas ono beli soni macam mau bu baru kan biasa ada orang nyobus dang makuling pas mabel lagu ni ba olo ngira naso pas keluar suara naik kan. Jadi pas mengobus nedai isi mai buka tangan nanyo ani nonton isi buka tersono. Pas di si mengobus ikon dinikmati. Kok pas makan luar hatuk suaranya pas mengobus sih. Duh, tersono misalnya. Mulubu si tageleng mulubu ida, mulu hora pabula kuwir we ani usani we sinebel ga bebang. Sinebel ga sedih bu coba to. Ali ona ga mau busu sahusari tuk so. Usah-usah. Terpas mebang sono budi. Ipatong-tong itu pas budi. Ngapas mana? Itu tuh masuk dia. Ada nyong. Itu sudah. Longer bu yuk besok. Mulai nok nak kan? Ya udah seri-serian main putih. Ngaulang ke soni mampir tutorial. Jadi sebenarnya mau sulim dia biasa pakai. Berbunga dulu mesti tahu pakai yang. Mulai rapasan lokal. Suaranya tertis macam langsung nasi mati bama jo seda lagu di sana masih dik mulai ke tagil limo ali mulu belajar tahu siang ke tagil limo belajar murah tong busu sulimika pas nanti ali kok bulu buat sono pasti sono ang sarke sorry sono ini mak cara mau busnya jadi belajar mak terus mau belajar mau bus dulu macam mau bus nih seliubusi untuk perjuangan. Ini biasa nukam, memang mengano benak mo. Hima
masuk geleng. Murah busuk nambil gua sana siam. Sidi mungkin secik. Ali mun secik tan merakakin suka kecil. Ramon hubus. Holi. Kamu busuk kan? Udah juga. Mun sedih gue deh. Jadi macam mengukus sulim semangat terus boleh busungnya. Jadi ketika matung sakris anak ikas karena tuan lagi kalau ya sudah makana sekitar 2 lebih mulai.